Pa dobro, početak, ideja osnovna da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživam u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Evo, ima li nekih novih informacija za Tabakovića možda? Nema novi. Tabaković radi na svom ozdravljenju, plan je za mjesec dana da bude tu, to je između druge i treće utakmice, pa ćemo vidjeti što će biti na kraju. Evo sutra, dakle, putujete i ima još jedna pripremna utakmica, tako reći generalna proba protiv Paname 6. Šta ćete u toj utakmici, onako, kao što sam rekla, oficijalno prije zvaničnog nastupa na mundijalu? Pa sigurno, pa najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu i nadam se poslije da će biti manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj. Evo neka poruka za sve navijače u Bosni i Hercegovini. Šta biste im ovako poručili? Pa evo ja poručujem, ima 2 mjeseca. Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe kao što smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i doći. Hvala.